Hei tā te Premier a John Key e kore ngā ture me ngā tikanga o tēnei wā e whakatau te hia I raro I te kawenata whakapūmau I ngā tika tangata whenua o te ao. No te atapō nei I te aporo nui I Amerika, ka whakapua kina mai e te minita I ngā take Māori te kōrero kei te tautoko a Aotearoa I te kawenata. Heoi ko te pātai a te karere, me he mea kāre ngā ture I te whakatau te hia, he hara ia ngā hua ka puta ki te iwi Māori I taua kawenata. He painoa mo te Premier o te motu ki te hariru I ngā ringa o ngā tāngata whenua o wāhi kē. Engari taimai ki te tautoko I te tū a te kaiarahi takirua o te pāti Māori, au ware ake. In a practical sense, not a lot changes because we've made it quite clear that affirmation of the Declaration doesn't change our fundamental laws or constitution. Nō reira mēnā kahore he hua, he aha te kiko ki te iwi Māori. I think it means relief and sort of like at last we can stand tall amongst our indigenous comrades and stuff and so can the country now. Aha ko te hīkako o tēnei Māori ki te titiro a tōranga pū, he haere kore take noa. Peter Snark at the Sharples sneaked off to New York. It wasn't really in secret, but the reality was if we'd told you that Peter Sharples was going to New York, obviously people would have put two and two together. Ko te whakahuki a Gough, ko te pāti Māori anake ka hore I Mārama. The Maori Party has been duped again. The Maori Party told one thing and New Zealanders something else, just like Whanau Ora and just like Foreshore and Seabed. Ki tā Gough anō, ka hore he tuhi-tuhi I tau ki roto I te rātaka pāre mata mo tēnei haerenga, ina I karo hea te ture. Some of them are going to say, why didn't he consult us? Why haven't, all this kind of thing. And, well, it's cabinet responsibility. I couldn't do anything till right now. Aha ko ngā mihi a e tihi atu mema pāre mata Māori, ko te wero mēnā kataia. Kua haina tira kaupapa engari he kaupapa nō mena ka whakamanatia ngā wāhanga kei roto I tira kirimatau. At the end of the day, what does it mean? It's got no kiko o hua. Ina kua tau te rākau mai te kāwanatanga o Ngāhinara, kei tēhea taha o te taiapa rātau e tūana mo tēnei take. Like all non-binding aspirational goals, it's progress. Ina te pātai ki te pāti Māori, pēhea te haere a te Māori mai konei. Roihana nui, te karere.